Reka nongere ngo ikaze mukunzi wacu udukurikira uko bukeye nuko bwije nyagasani nakomeze kubana nawe wowe uri mu Rwanda uri hanze ndagusuje cyane nongera no kuguha ikaze nanone M23 rero yategetswe kuva mu bice yari yarafashe ni nako rero yashimye umwanzuro umwe muri ya nama yahuje abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga bigari yabereye muri Nairobi. Umutwe twaje intwaro wa M23 wasabwe mu buryo buziguye kuva mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gufata. Yashimye kandi umwanzuro umwe wafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari baherutse guteranira Nairobi muri Kenya. Tariki ya 20 Kamena nibwo aba bakuru b'ibihugu bagize ISABWE usibye Samia Suluhu Hassan waruhagarariwe na ambasaderi wa Tanzania muri Kenya Dr. John Stephen Simbachawene banzuye ko imirwano muri DRC igomba guhagarara impande zishamiranye zikajya mu mishikirano. Itangazo rero ry'imyanzuro y'inama rigira riti abakuru b'ibihugu basabye ko imirwano ihagarara, kurambika intwaro bigahita bitangira, birimo no kurekura uduce duherutse gufatwa vuba. Mu kubikora inzira ya politike rero igomba gukomeza hagati y'impande zose kugira ngo abanyekongo bumve batuje kandi batekanye kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo. Ingingo ya 8 rero yaryo igaragaza ko bamaganye imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'abanyekongo mu nzego zitandukanye zikurura ibikorwa by'urugomo. Abakuru b'ibihugu bahamije ko imvugo mbi z'urwango, gukangurira gukora jenoside n'izindi mvugo za politike zikangurira urugomo bigomba guhagarara kandi bikwiye gucibwa intege n'inzego zose. Abanyekongo bagakangurirwa gukorera hamwe kugira ngo umutekano w'uburasirazuba bwa FARDC uboneke maze batere imbere. Uyu mwanzuro uri mu ngingo ya 8 niwe M23 yashimye igira iti ubuyobozi bwa M23 burashimira abakuru b'ibihugu kukuba bamaganye bikomeye bakanasaba ihagarikwa ry'imvugo z'urwango zose, imvugo mbi n'ubukangurambaga bwo gukora jenoside n'izindi mvugo za politike zikangurira abantu gukora urugomo. M23 yakomeje iti iyi ngengabitekerezo igomba gucibwa intege n'inzego zose, abanyekongo bagakangurirwa gukorera hamwe kugira ngo akarere kabone umutekano. Uyu mutwe witwaje intwaro leta ya RDC yita uwiterabwoba wibukije ko hari abasivile n'abasirikare bo muri iki gihugu bakomeje gukwirakwiza imvugo zituma bamwe bakorerwa urugomo abandi bakicwa bazira amasura yabo cyangwa ubwoko. BBC gahuza miryango yabajije umuvugizi wa M23 wa Major Wiringoma niba biteguye kuva i Bunagana no mu bindi birindiro bafashe nk'uko babisabwe n'abakuru b'ibihugu ba asubiza ko batiteguye kuhava mbere yo kugirana ibiganiro na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe umaze iminsi 9 ufashe umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa RDC na Uganda, wemeza ko inzira y'imishikirano ariyo yatuma uburasirazuba bw'igihugu bwongera kubona amahoro n'umutekano kandi k'abanyekongo barahunze uyu mujyi bari gutahuka guhera kuwa 20 Kamena. Indi nkuru rero wamenya nuko FARDC yatangiye gushaka urubyiruko rwaba rwifuza kujya mu gisirikare hariya Igoma. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangiye gushaka urubyiruko rwifuza kukinjiramo mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko bigaragara mu itangazo ry'akarere ka 34 ka gisirikare. Itangazo ryashyizweho rero umukono n'ushinzwe ibikorwa byo kwinjiza abasirikare bashya Colonel Chita Itakira, rivuga ko igisirikare cy'igihugu kibanda ku kamaro ko kugira abasirikare bafite ubushobozi ku rwego rwo kubaka igisirikare cy'umwuga gikenewe. Amakuru agera ku rubuga politico.cd dukesha iyi nkuru aragira ati ingabo z'igihugu kuri iyi nshuro zigomba kuba zigizwe n'igisirikare cy'umwuga ku bafite diplome za leta, lisansi cyangwa impamyabumenyi y'ikirenga. Inama idasanzwe iteganyije uyu munsi rero Igoma no ku ishuri rya ofisiye Ikananga aho bazatorezwa imyaka 3 kugira ngo babone ipeti rya suri
Liyotona. Ibiro by'akarere ka 34 ka gisirikare bikaba byafunguye iki gikorwa kugira ngo byakire dosiye z'abifuza kujya mu gisirikare bari hagati y'imyaka 18 na 25. Ikizamini cy'ijonjora giteganyijwe ku wa gatandatu no ku cyumweru gitaha ku ishuri ribanza rya Tanganyika. Biravugwa ko nyuma yo gusohora iryo tangazo amagana y'urubyiruko rwifuza kujya mu gisirikare yaratonze imbere y'ibyo biro ashaka kwiyandikisha. Ibi bije mu gihe mu minsi ishize abanyekongo benshi bagiye bagaragaza ibitekerezo byo gushaka ko igihugu cyabo cyashoza intambara ku Rwanda bashinja gufasha umutwe wa M23 nubwo rubihakana buri munsi. Abanyekongo batari bake bakaba baragiye bagaragara mu myigaragambyo yamagana u Rwanda hafi y'umupaka ndetse bagashaka no kuwurenga ngo binjire mu gihugu bagihe isomo. Indi nkuru nakubwira rero nuko M23 itewe impungenge n'uburyo leta ya Tshisekedi yihinduranya nk'uruvu. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko biteguye kubahiriza imyanzuro yavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya ISABWE Nairobi muri Kenya ku wa 20 Kamena 2022. Gusa ngo bafite impungenge z'imyitwarire ya leta ya Tshisekedi ya kwihinduranya nk'urupfu. Major Wiringoma mu kiganiro kigufi yaduhaye ku wa 21 Kamena 2022 yavuze ko M23 ishimira nyine bari abakuru b'ibihugu nk'uko twabigarutseho hejuru. Yagize ati turashimira abakuru b'ibihugu kuri iriya nama, twashimishijwe n'uburyo bamaganye imvugo z'urwango. Major Wiringoma yavuze ko bakirije yombi ibiri mu itangazo ry'abakuru b'ibihugu, gusa ntacyo yasubije ko kuba bava mu bice bamaze kwigarurira ndetse no kuba baba bagiye guhagarika imirwano bakagana ku meza y'ibiganiro na Kinshasa. M23 yakunze kuvuga ko itangaza agahe ahubwo FARDC ikayigabaho ibitero. FARDC nayo ikunze kuvuga ko irwana na M23 yayiteye mu birindiro byayo. Uko imirwano rero yubuye izindi mpande zombi zitana ba mwana kuwaba yateye undi. Komeza udukurikire, turagukunda cyane. Nkubwira ngo amakuru yose agezweho nta handi wayasanga uretse ahangaha honyine.